Baju hidung. Guys, hari ini tempe tidak syuting. Hari ini perkumpulan baju hitam, guys. Tidak janjian ini, tidak janjian. Tapi anger, guys. Taruh buluknya kopi, guys. Tempe, guys. Tempe apa tahu? Tempe. Seblak, guys. Seblak. Kopi dong, guys. Oke, ini perkenalan diri. Karena aslinya saya, ya. Nama saya Epid Herdinan. Epid Herdinan sebagai naon ya? Sebagai preman. Preman TNP. Lanjut, ini saya. Mangcit. Nama asli Saya. Giant. Bang Cit. Cit. Lanjut. Nama saya asli Maul. Maul. Temannya Mangcit. Oh, teman Maicit. Ya. Basir. Basir. Pelaku tukang copet jauh. Ya saya. Udah kagak nama. Ya preman tempe ya ngajina jeung ieu. Dah. Ini saya ya. Judet serang aja. Ya, warga ya. Ngomong-ngomong ini Pak RT mana Pak RT? PRT gawe RT awo. Pak RT lagi dinas. Dipanggil sama bupati. Parman entong. Bakal diberi-berikan kita. Saya nu kurang ya. Itu ngecopet cawi jadi. Oh, CS ka mana Mang? CS ya, CS ka mana? Salin lah, salin. Oh, salin. Ada kumbang motor, guys. Woi, kenalan dulu, woi. Jar aja atau dagang hari teh kalau sisa jajan. Baban tampang sakali kalapa. Woi, kenalan dulu, saya. Hah, aing maung. Sarana. Saya. Jelema. Cecina. Di HR teh mah. Ayo nu nanyakeun Mang ya alamat di mana cenah? Di mana mah di Kali Kalapa. Desa Sukaluyu. Kecamatan Tuncampe Timur. Thousand years later.